na ukethana na utho chaingi nthini wa kilungu cha Usili na inde musaisa mwendondo ngutabasia andu kabini kewe baya musiwile lo kipindi cha Usili kana kipindi nikiita Usili ithie twibo nikenda tunenge kibathukanyo cha aki na uthasio waku weta we Musyai cia mwendwa na inde ndi ulilikania tuendesha unena nyatu yetu na utabia rights cia kana tika utabia kena right ya kwitha kena kisomo kena right ya kwitha kaithio li musio kana nutrition na muthanani wa umundi meo yenda kumanithia right ya kwitha kena parental care kana Musyai kwithia atona ni kiputi kana undu Musyai walire kwithiwa kana kena right ya kwitha kaisubiwa ni Musyai wako na ta kawaida ende twena mweni otondo twithia na ke lunguni sibwiti na eka ulilikanya isitwa yake au tabia thukuma bana ende itina wa kwika kiu ni twikitha tuendea na unena ni either we muthoche. Asante Karo. Kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katuku na ndukuma farm ya BM Mungata and Company Advocates Laiva Masmat na niwa ni muthoche kilunguni kicha umundi. Ona nito uthocha ingi. Asante. Ti una tutabia right ya mwana ya kisomo wa tutabia ya nutrition umundi peke iki kitwa parental care. Ni kwitha na sei ni methe ama ikuzanisia ona kauni nyai na kana ka my sister kana ni kawe kana kake na right ya kuewa parental care. Katuelenje kimeo. Parental care kana parental responsibility ni haki ya kana ila stipulated kwa katiba ka Kenya under article 53 na parental responsibility kana parental care yali tetha yishewa 50-50 kana equal both ithe na inya on then my law shughulikia kana ko kushughulikia hata kukethia visi kukathoya ngua kukaithia kwithwa wikatabia kana sindu religious kana any practices ila wenda instill kwa kana ka wena equal responsibility otamusia yungi kushare the responsibility ya kana kenu equally asai aume ama ike otia ni waitabia kele tu nawe ni wa mitwa myo mbene ni wathi na maybe inya wakana kana kutinda yuko ni asimu akakwe kana kenda pampers kana kenda leu kana kenda kendo cha muthembosu kou onetha bone wasiye kana waenda mbene inya kana ka ena right uthi kwasia mundu ni wethe kana ndeuso ena right sio ndesi akwasia itheni na ndoso vya kana ithe afungu osewe abingo mashtaka ambio take responsibility ya kana kake tundu ni right ya kana kwithwa kena parental responsibility kana parental care equal onetha ni tutwanite onetha titwanite bora ni wasiye kana nikauma niketwa kana kamuke Kenya kena meo na kena right we them mumbini kana te mumbini onaka ni makatie ya makatie yethe na kwa mundu ndakase kana nundu ona maybe nakase ndenda baiki ndugita kusia utenda baiki as long as ni wasia kana na weta kana ndino ya Kenya kana in this world wena responsibility ya kukasubia weta Musyai equal responsibility ndokasia inyendina ke ni wale toka subia kana kau basic needs on they provide na niwe sia umemasa sia yuko mwe ni wase nenzubie ninale kwitha ndikasubia otondo inyo kusubia nyendibu yani na kana ndina mbesa na kweli ni waiwanzi katanye na ni right ni waiwanzi kata wasia ninyethe akana ka lakini kwa nini na mbesa according to kipato chako onawathi ko ya children's offices ni masiasia etha kiicho kwata kila kiuma pau icho chusubia kana lakini onethe manele lakini na kunduke kale musie we momanda kumandea kana kaku no lazima wiva yake baluani weke umandie kana kaku lakini ochu okwata nicho kiuma kusubia kana ona ekosha go kana kuya misiene kwina amaitu mwitu yake ni wasiye na atietola twana kana athiatwa wokundu kungi na atiwa yu mwaitu onakeka no onako no mwitu wake pemia na we etinda kuwa ibua mabia kana yuti yandu kivu kana ibua nguwa nundu we niwe simeo ni ite kana kaile kusubiwa na yoyo meo ya sasiata kula watisi ana kuunisi yake ningi moya oyasia tio kwatwe etha ndu shughulikia kana ka uthi umande kula we uko soviesia na sia kundukatie
inyaku kana usoe waku ciana ciaku ni kuthi kumandwa uyetwa bauna wifungu uoselewa hatua ya usuvia ciana ciaku kwi koti wa ciana ula uciacia cindu icionthe uka make sure ciana rights ya ciana ni ciekiwa ciethiwa cinengetwe kipaumbele with andu ama youth against the children's rights kana with me subject ciana to abuse with kana kaina kindu kuikalikio thukuma kana niko kakenda au kuna mavia ueleteza we useo ku kila mundu kana kake asuvie dakaka subject to this inhuman treatment na be kindu kiki twakwitha ciana si detained o ciana si detained saa ingine with there kana maybe kukulea ku skulu nikatwika ketha ke idol na kalika kuna sindu nduku kwethia nikoya mituo ni mituko ni kwenda ndeno usubio nicho kitumi kusubia kana kaku very important kenda kaikalike sindu nitaisu lakini sio yutine na besiana already sina alikile kana si alikile sindu ni nduku isi that sietwa children in conflict with the law ku siana hii tusaingi tio sikwatawa lakini katiba kayaitie kana kakwatwa kaikethe ke detained kana kaikavingiwe undu wakakwata maybe kethiwe ko yie matumbi kana maybe because yo simu ya mundu utuime na wasisa background ya kana kako ya misini ketha usuwe no wo kwisosemba ndiona kwa kendo keke kana mayo mukuno we no ithia maybe nundu wa oila setup emusi baba ile umusi nako kayendo sumbwa mwaitu na nundu wa umanyu munini kana kaka ilika oneka kunya sindu induku okuya aete usuwe oyo na Musyai yule ko kaka kwatwa na ndiko asameke uni kwitha mea oneko kwatetea kalite kwikale binda yana kakwatwa na askali iyo kakatwa na askali kaelo bingiwa kaelo idwa ke detained unless au kaele ko kala kendini kaelo litwandini unless makita a matter of last resort unless chuno chokekeka bayundu ungibekikwa no kabingi ababubolisi lakini unakana kaka bingiwa nimedha manengenete nini onaka bingiwa kabingiwe as a matter of last resort na kaivingiwa for the shortest period of time either oni nikotoa polisi nikotoa kotini kasomewe mashtaka mako unit scenario siba with there and you buy a bid keki wendeni you with there kana ka maybe baibandu bangi kadi maybe makakwa to tuko kana with there kana kani kena ke hostile ni kana mkaka tu asindu ndukuta evuti kana kena no keki wendeni lakini wasisia keki wa for the shortest period of time twase no one night tukumwe lakini onako kayikiwa kaivingiwa no lasma sindu ingi siatiwe no lasma kana kakekiwe separate from adults kai below 18 no lazima kekwe separate from adults no lazima wise kana nikabese kana nikelitu dukeso vinganisia kana ka kelitu na atumia kana kabisi na ibeti kana ukethia me mixture niwenda abasiwe either be adults make you separate na either ni kana ka mundu muka ni kana kelitu kana ka mundume no lazima masisie na ona miaka usibe siana iko atawasi na 17 years na sika detainiwa sina 17 na with ave kana kange kanini ke 12 years kuona buno siasia mwana wa 17 ndumwikia mwana wa 12 ku kana detaining a child either yitikala nitwe lakini it is as a matter of last resort by kendo kinge kekeka nokoba lakini nakokobwa kaikeka muno na kaikeka na andu aima kana kaikeka na andu ma different sex nakoneke sawa to wakotini nikatoa wakotini ningi koti ya siana ibo kwa kitumi chu kaka kola kula makolo wiki niki yene okay lakini kajesa kuobwa kana kanini kekwata ndo kajiobwa ko vukwa kuobwa kwa sisia muya wa Children's Act
tene tatumia moya wa Children's Act ya 2001 na utitumia ingi inactiwe kana yabendwa ya 2022 ni netie institutions kana diversion from kuoba siana ukethia siana ni sina institutions yo ila sitawanta Boston institution ukethia kana nikatwawa kwa rehabilitation we sindo institution kana facilities isu sia siana with siana si kutwawa prison ku with serikali no isia siana the best interest of the child ika safeguard kendo chukita wau okay na hende watu isonga ba kidogo wewe urina totobia twase generally nitawa totobia rights ya siana lakini bekela important constitution 80 o imanenga rights isio o katiba ya 80 hata ndeni wa kunenga na rights ya siana generally asante wadhiba article 53 ve article 53 1 na 2 wadhi article 53 bai sindu dhandatu inenganite mbe ila taisi name and nationality isu ni right ya mbe and article 53 taso kata asia nutrition health and shelter isu ni number 2 tasio kata asia basic education tasio kata asia protected from abuse siana protected from discrimination or abuse of any form isuni number 4 na again parental care kana kasubiwe na seimake ata ikuomesha na yutu yobo kwanza kwa abuse kuya musini tenda timatabyo kendo kenda munda kese kukwatwa ni mio pe atumia makuza sesikala na enda muno kutuma esukuwe akamea enda wose mbesa mali fulani udhika oskindo kambete sikala po ni witha ibitia ni witha ibitia ndakese kwisaone kasi ndiye no kwitha we atesi lakini ni witha wa ibitia wisi wi watuma kana kai kelika ona sikala utamusema ni musiono ndo nenge na tibabu wandu ma tibabu kutumia na ila babu amina na echa kala kalungu kana kaithika yake nenge na niko no mae kusia nakayibitha nakayita tu inondo no twana tulani ya from kusisia observation from observation ko ithoi mwe very careful ila tekumusi sindila weka dukeke sinonduku kana kayona tuno ni he is learning no kuona no nywa sikala kuna kaili kuona kuti the careful ikenda virtues ila tu nenga siana situ sikethe sinduku yes Tomba kwa sodho memunina tuisho kethia endi netu kwenda mundu charity atotabi act number 2023 ndini wa mea one tushokethete Musyai mwana twasi okethana ba wetina twetu na elewa kindu kikitwa Children's Act na you pena act mwe kwitwa Children Act 2022 mundu charity nenda atotabye keke tawoni tawo na ni chake kitethea siata siana asante Children's Act 2022 no mwe ya ola you wikwete siana kana mwe ya nene ya siana abaumbe taina Children's Act 2001 lakini ungiwoka whether we enacted wailangwa wa 2022 na purpose kana kitumi cha Children's Act no either ni Kusuviwa rights ya siana extensively or rights langu mwe dhandatu sina outline wa baulo sia article 53 ila dhandatu nisio sio kayuba kwa the Children's Act na makanena ulwa rights extensively okay there no ila yatene lakini ninyongelangi lo maundu wange whether ni katiba lakini either ni parental responsibility yenena parental responsibility kwa udhandau either ni children in conflict with the law whether yenena children in conflict with the law kwa udhandau niyo yeta Children's Act ni nena kuhusu ona alternative care ya siana ta adoption kana foster care ni nena usinduingi ta yulo county government na bala
county ilikela na inene yaona sindu county kalikela siana nita sana sana sindu sia maskulu takendoketi wakita county education board o sindu bala county ilikela kusaitea siana actino no ni nene yaku actino o sindu ila tandatu tia isi aba yambe sia best interest of a child kwa article 53 UC nene wa udhandau kwa udhandau ba kwa Children's Act of 2022 neto amana kana yuke na maite ni right ya mwana kutoa school isu ni right yake ta you mwa o kana act ya 2022 ila ya ilangilwe ya seubanga indi ni mama ndo wa solution ya kwitha ko ni twasia mwana atwa school na maybe Musyai no kwenda kwatia mwa wa mwana school lakini ndatona pe usindo utatona indi na mwa o ni wasia indi becho county no ilikele kana maybe makundi yangi makatele se mwana county taundu na weta sindu sia education ta county education board ilikela kwa wise education either hii sector ya serikali nene kana national government lakini ila idwa ifosi whether the national board lakini ila idwa ifosi edama school mesawa lima ikunikila kila kindu national government kuweka ni county government tundu niyo idwa ikwatete ground vaande ku sana sana count na ona county ona kasi ndo sia school no isia so institutions ta sindusungu kwa sia rehabilitation centers kana Boston institutions mbinge wa isusi dwa si setiwe to up ni county kana county isiaitie kana akwa children's home ibingwe bana yena qualifications ya kutweka children's home isisia kana ni abandu kana nursing care ni bikiti mitala ya utwika nursing care different levels kele ende bikiti ende tona kuitwa children's home titwasie ina all requirements tasie ina sio sindu taisu kundu tonyotu isi saingi andomekea sindu taisu medho maisa itewa ni sindu ta NGO kana serikali ku bayenda ndo mako kana ulusani mayasi ya moi children's home kana mayasi ya morning institutions maikwata msaada na withe mayo site ya isiana withe ya kui the necessities kan ila safeguard ya rights ya siana county ilikela bau ku act ya Children's Act neither ya outline ite sindu isi on the ikanene ya court ya siana ikanene ya parental responsibility guardianship adoption procedures ondo mundu tonya o adopt kana o sindu taisu neither inenete kwa udhandau ni wantu tabia kana ba sindu so sitawa children's home na mostly itwa wasiana ila abandon you can duketa kutweka abandon no nene si tio kila kana katona kuthakata na Musyai katona kwetu abandoned yula yokoti kana neo yosa kana kala abandoned ni kema kana abandoned twasia ni kala ka neglectiwa kana katiwa ni Musyai tambe yambe yabau kala katiwa ni Musyai either Musyai yo akatia intentionally kana unintentionally ayenda either ni wakatia kana kau ni waka abandon na especially ni masiasi either we Musyai na iwatia kana kaku for a period of 6 months utendo manake ya chao utendo mana anything maybe niko siwe ni relatives mako na maybe wathi kondo kongi na ndwendao mana ulua kana kaku vau either we ndwenda kana ni wakaenda with ya waka abandoni na either way udhuku kana against the children's law isuni yote ita abandonment ya siana kana ende yutu isonga ba kindu kene wando mayasi ya custody kana nenda custody ya kana you made that my man shata asante ando maiko tini saingi twasini asima kana no ethe ya mundu no kwasia no kwenda actual kana legal custody wethe ya ningusanisio cia ula ukekala na kana wethe ya maybe ni kana ka kelitu wethe inyasya nenda actual custody kana wethe ya ethe ayasya nenda legal custody ina ni bathukanitwe malaili custody ni kunewa yu umwiyo wa kwikala na kana na yutu ila wasi actual actual ni physical kwikala ko nomba imwe
ka provide okay no kasubia ke kwaku iso ni physical control ya akana iso ni yoita actual custody lakini legal custody yetete kindu kita parental responsibility with ya legal custody ti lazima uikale na akana lakini no nengetwe parental responsibility twaseve masaa alama kuweka lana ko kana no provide ya visi kana no twa sibitali kana no twa chumwa legal custody yetete perspective ya parental responsibility weta Musyai etha ni withe wa akana unengwe custody onaku onetha ndo ikala ako withe no subia okula na wina uhuru ona wakuka ya kudiona kukona balaka kanona no kose ukathi kalona konondo no kako ukethe lakini ndwika utemu nenge mwanya na muya we ndo mwandikana mwaiko yako otini ukasia ninye inyake kana kai ka kelitu na ngekala ako kuma Monday to Friday nga provide leu shelter na ke the father either you mwekala imwe la situation nini akwa na ni kwa ndo ala mema nitwe ti kwa imundu wekala Kisumu na mukai kala Masako na mailiko dhiko tini kwa sia tunenga custody na mayema nitwe hai ino ni akwa ando ala mema nitwe ku mundu mukani kwa sia nengwe actual custody ane ekale na akana from Monday to Friday na maybe mondome asia nengwe legal custody visi enengwe masama kemoka ukethia siana atwa siana chumwa ila participate responsibility siakana ka na you wasya ela maenda manewa kana metia lusa kika wa no lazima yani mundu anewe balua kana kindu nikendai yani kana ka na custody the legal custody mundu ndakaise kwasya nikakwa na nina lusa bateke ndu kiona nyawe na lusa ya kwiko isune kulio seo you whether ando ni mema nitwe kana maikueleanwa yulo asiana ando nimeenda kotini makasila yekwani na edha ni matwanite labda maka divorce kana labda edha ni maka separate na indi yusiba yubekana ni mwa separate yu akana kethiba yu kwa thiu ikoti thukia cia ikwani tio ikwani tamakwani yange twase no ya divorce kana ya child maintenance kana child custody no enda ikethukia cia ikwani na bauni tuka nitunene ya kondi niki tabikabo lakini yu koti yethukia cia ikwani ninenga na judgment kana ona inyumu ele no mu consent mukasia hii ukanenga na losa ni teleanwa teleana take uweka line siana mithena na kwangika la mithena yukoti iyosa isutayo order lakini etha mwina eleanwa ona mwikotini ni andika judgment ikasia nye koti yenda keli tukaka na kamwana kaka kekala na inya kana kakekala na ithe tundu akitumiki yuyo saisuta order na yu custody siuma ba order nisu kuno lazima inengane order na bandu babika koti kasisi kana kai kasia according to kitumiki na kina tiona ibye kana kaka likala na Musyai kuna kana koti no isiasia the conditions twase Musyai uti fit kwikala kana ka edha ni inyako whether maybe no ni mulevi kana ni moro kwa usindwingi kana nde mentally capacitated kwikala na kana ku koti no isiasia ikenda yume uamuzi kana kakekala na inyaka na kakekala neve tundu lilikana tasa the ground rule ni best interest of the child akana keva nibo kena the best interest kendo kingi withia akana kokene maybe koti yasa kana katenda kekale nenya kana kekale nethe akana nikanenga wa mwana nundo nakokiona right ya protection kaka choose nenda kuikala na mundu fulani kana nikanenga wa mwana kakanena kakasia labda tekala dadito na kana tekala mamito na nikanenga wa mwana na kotini edhukiasia na indi ya mina edhukiasia yu ikanenga na ikanenga na yu
ila judgment. Okay. Ya kana kakaeto kakaweta unduke kwenda kana unduke iwa kana kakakulu unataka kukaa na nani na iko tiwati yako tisi that si very lenient na si very understanding kwa siana na ona ndo ala manena aku ona language ila itumia waku si very lenient language tono ni koti wasiana na kana kokateza kaya senye nenda kuikala na mama lakini nake mama enda ake kalia dadi yubu weka wata ningetha mama enda ake kalia dadi ninge yuko tibo yi kana kasi hapana mimi nataka kwenda kukaa na mama kana kaka kulwa hii niki kwa nini unataka kukaa na mama na ke inyao ake kulwa hii kwa nini utaki kukaa na mtoto uinenga na reasons yako na kokana kayasi mimi nataka kukaa na dad kwa sababu hivi na hivi na hivi koti nayo iyosa maoni yasu nayo iyikalandi na inenga na judgment kana inenga na wosia wayo na kesa kuilelo kana kaani kaa kuwosa wiki hata abe kindu kita adoption nini kindu kitu adoption ni chao na kitha kikuata kana meyo yosa adoption ta chao asante kwa ikulio you adoption ona choni kindu kinenetwe kwa udhandhau kwa the Children's Act of 2022 na adoption ni la procedure kana process koti idho ayatia nikenda kunenga mundu the legal right ya kuidhwa kana legal placement ya kana kwa another family ukethia mundu ni woka ni wa move koti ameabe kana ukethia muina uwezo wa kusia mukaimu kamanda kana ukasia be kana maybe kwa children's home kana kwa sivitali ni muenda kwa adopt yukoti to lasma either hii procedure utonyo kuosokana ayukalika ikalako no lasma uka adopt kwa uni muenda ava ya muka adopt kana na muka nengwa kindu kita adoption order nicho muitikilane na miao kana niwe was a parental responsibility ya kana ka niwe with the way Musyai wa kana na kana kake wake legally ke kana kako na even eventually ona uko kakwetwa otaundu twana tula twakutonde tukosa mali yaku onako kakatala utakana kako okay na ndo natuiminukilelia kana kutonga ngando ke one wale anja muno kwithia maundu maingi ku yani maende na kwithia no mundu akasani ngwa adopt kana lakini ndese kilungu nichokete ndo masani madala nenda ukotoleza ndo nitesiti kila mundu tona kweka adoption na constitution ni andu meva elene imanengete mwana wakosa kwa adopt siana chumwa nichokete na inde nondo otakawaida nendo manenge o namba yaku na nikenda thama ketha mena bata nako within mo kwate kwanzia ya mituke asante kwa masitwa ni tawa charity mudhoni moli kana mudhoni wa katu kuna ni wakili koti munene wa Kenya ndoko ma BM Mungata and Company Advocates ila yevaya Sartaj Building kana Masmat 4th floor na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 asante okay naende Musyai salilika toa kwa kila mundu katiba ketekelete adopt sana na chuma alichokita ni tuitha tuyotabia moni andu meva alama etekeletio ni katiba kwitha matonda kwa adopt kana na makaketa ni asana Musyai wake na mundu aketa ni kana kau na nyumba yake na ni kilungu chokete wakatatu okete kwa oyu twiminila kilungu bau nita wa Caroline mwene wa Muteti na ni kwendea utuko wa kwaila